салом алайкум бародаро ва тамоми бинандаҳои канал. Бародаро, пеш аз кору бора сар кардан аз шумо хоҳиш мекунем канал дастгирӣ кунӣ, подписатсия кунӣ каналда, лайк монӣ, комментарий нависед таи видеода ва ҳамин видеои моро поделитсия кунед то ҳадди имкон, то ки дигар бародаро ҳам аз ҳамин канал бохабар бошанд. Ва як чизи дига нагуфта намона бародаро, мақсади бунёд шудани канал ҳамие ки ҳастанд бародарое ки хоҳиш доранд, шавқ доранд ки таъмиргари телефонҳо шаванд, валокин имконият надоранд. Ба ҳамин хотир бародаро мо ҳамин каналро бунёд кардем ки ҳамин хел бародарое ки масалан мехоҳанд таъмиргари телефонҳо шаванд, мехоҳанд ягон чи дар бораи телефон бифаҳманд, ай настройка бошад допустим, ё ки ай ҷиҳати техникӣ бошад, ҷиҳати настройкавӣ бошад, ҷиҳати программавӣ бошад, ягон чи агар фаҳмидан бихоҳанд, мо мехоҳем ба ҳама одаморо бирасонем ҳамин чиза. Бародаро, ба ҳамин хотир каналро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, видеоро поделитсия кунед ки то ки дигар бародаро ҳам аз ҳамин канал бохабар бошанд. пешравии каналро мебинем, дастгирии шуморо дида бародаро, подписчико каналда бисёр шуданд, ҳамкоро бисёр шуданд, поддержкакуно бисёр шуданд. Ояндада ният дорем ки видеоурокҳо дар бораи таъмири телефон сабт кунем, каналда бигзорем ба хоҳиши подписчико. Конечно, подписчико агар хоҳишманд бошанд ки масалан видеоурок айнол то охири ҳамин касба чӣ хел сар кардан, чӣ хел пеш бурдан, чӣ хел тамом кардани ҳамин касба, чӣ хел аз худ кардани ҳамин касба, то ҳадди имкон чӣ хеле ки худмон медонем, чӣ хеле ки худмон аз худ кардагием, ҳамон хел видеоурок карда мефаҳмонем бародарода. Бародаро, мақсади каналро фаҳмиде, лайка зер кунед, подписатсия кунед каналда, видеоро поделитсия кунед. Ягон чи нофаҳмо боша, ягон савол боша, комментариёда нависе, мо корро сар мекунем бародаро. Бародаро, мо имрӯз бо ҳамроҳии шумо насиб карда бошад парвардигор, телефон марка Samsung модел A8 2018 батарея шалиш мекунем, аккумулятор шалиш мекунем. барои иваз кардани аккумулятор, алиш кардани аккумулятор ба моро чӣ кор кардан лозима? Аввал мо телефонро пушта гарм мекунем, кришкаи қафоша, стекло вобастагӣ дора, снимат мекунем кришкаро, болтоша снимат мекунем, задни част корпуса снимат мекунем бародаро, аккумулятора мегирем, аккумулятори нава мемонем, ҳамира ҳамаша бо аввална сабират мекунем. ҳозир мебинем чӣ хел мешава бародаро. Бародаро, чӣ хеле шумо медонед, баъзе касо огоҳанд, ҳамин аппарат барои телефона пушта гарм кардан ва кришкаи қафоша снимат кардан ба моро ҳамин аппарат даркора. Агар ин аппарат набоша, мо гуфта будем ки фен қатъиян мешава гарм карда снимат карда, фақат эҳтиёт кардан даркора. аппарата гирён мекунем, максимални градус 100 мондагиай, ешам 100 мехеза, 2 минут 3 минут жудат мекунем ва кушодани телефона сар мекунем. ба ҳамин хотир бародаро, ман дар пауза мемонам. Вақте телефон тайёр шуд, запса гирён мекунем, кришкаи сниматкуниша сар мекунем. Телефона ҳамин ҳолатда болои аппаратда мемонем. бародаро, мо телефонро пушта гарм кардем ва телефони мо барои снимат кардани кришкаи қафош тайёр аст. барои снимат кардан мо дар бо аҳам пластикои мулоими хелкунак даркор мешава ва як тараф эҳтиёт карда ҳамин хел нигоҳ карда оҳиста бародаро саросима набоше ва ҳамин пластике ки дасти мондай барои снимат кардани кришкаи қафо, ҳамирам дуруни бад набаре ки инҷо дод шлефти ёи тарафда шлефти отпечаткиро дар ондан
ممکنه. به همین خاطر احتیاط شدن در کارهای سراسنوی کردن در کار نیست. بعد تای کرشکه در شلفتی این فیت 3 رفتگی. به همین خاطر احتیاط باشه. گردم که یک بار میگذاریم آهسته میبرداریم. اینجا در شلفته چقدر دسته برادارو شلفتی отпечатки شلفته یکون پینسیپ قطی آهسته میکشویم. برادرها کشکه خفای تلفن ما سنیمت کردیم. شلفته همش جوش داری، انفیسی هم جوش داری. همه که برادرها سر میکنیم این بولتکار همش کشودن شد. همه بولتاش کشودیم. با اهمیت میتونیم نگاه میکنیم که یکانجا دیگان بول موندگی نباشه. کشودنش سر میکنیم. ای بارو نگاه میکنیم یکانجا که برای کشودن میابیم کشودنش سر میکنیم. اولش نشسته بالا وقت نشسته بالا تو ایست میباشه. بعد که کرشکه خفاش خیلیشم سنیمت میکنیم نفسیتی گفتیم که پجار سنیمت کردیم. برای بطری سنیمت کردن با ما را چی کار کردن لازمه؟ برای بطری سنیمت کردن تلفن را میگیریم شلفش را میکشیم. شلفت بطری را پلات جدا میکنیم. بعدا برادرها تلفن را باز هم گرم میکنیم برای شدن بطری آسان شود. اپارات گیریان میکنیم. تلفن در همین حالت در بالای اپارات میگذاریم. بازم پاوز داده میمونم برادرها. تلفن تمام شد با دوام میتیم. برادرها ما تلفن را گرم کردیم تیاره شدن بطری را سر میکنیم. شدن بطری دا ما دا همه چیز در کاره همه چیز ما دا یاردم میتیه برای شدن بطری. همین میگیریم یک طرف احتیاط کرده سراسیمان نشده. برداریم. چقدر برادر رو بطری کهنه تلفن ما سنیمت کردیم. آنه بطری از ما تلفن دا باید بمونیم. این بطری نوای بطری ارگینال ما مغازین گرفتیمش زکاس کردیم زکاس قطعی آوردن. چقدر بفهمیم که بطری ارگینال برادر میگیریم بطری کهنه تلفنی بطری کهنه همینجا دانش نگاه میکنیم چند ولت تا چند ولت قبول میکنه 385 44 3000 ماچ ایرم نگاه میکنیم 385 44 3000 ماچ 1155 دسته هر جدا یک خیل دانی نویسندگی برادرو. فقط یه سامسونگ نویسندگی نیست ایشان نویسندگی خیلی که یه زواد آمدگی بعد تلفن براوردن زوادی بطری رو وجود کردگی. با همین خاطر همین چیز اهمیت چیه اگر که تسکی باشه این دنیا ایجاد دیگه خیلی صفادت نمیکنه بطری ارگینال خطی برادران.
میکشیم شلیفتا آزاد میکنیم. قازق آهسته میگیریم، یک طرف میمونیم. تاگی باتری را توزیع کردن در کوره پیش گذاشتم برادرم. خیلی مشاهده که است برادرو. تلفن ما تاش توزیع کردیم. حاضر دلشی سر میکنیم. دلشی ما دا انا میکلی در کنشا به 7000 به 700 وای دیگه ویدیو دا کلی میکردیم و کلی سیاه بود برادرو. کلی پرازرشنه سفیده انا خیلی میگیریم بسیار نه. خیلی میبینی یک قطار همه ای بولوش میگذاریم. باتری نامونو میگیریم میشینونیم. شلیفشا جوش دا محکم میکنیم. شلیفتا محکم کردم پس برادرو. تلفن اول باید گریان کنیم. سبیرت نکرده باید گریان کنیم بسنجیم. یکی چه تلفن گریان کنیم اینجا دیگه کورپسی بالا نباشه. تو کورپسی بالا رو سبیرت نکنیم کورپسی خفاشه یعنی تلفن گریان نمیشه. برای که کانتاکت اینجا با اینجا آمادگی ای اینجا کانتاکت خالی ای. با همین خاطر میگیریم پینسپ هم میگیریم. انا میده کانتاکت دیده امیر یک دیگریش قطعه اینو که پینسپ قطعه خیلی میخپیم. خپیدم پس تلفن گریان میشه برادرم. چخیلی مشاهده کردیم. باتری را ماندیم تلفن را گریان کردیم. تلفن گریان شد. این گواهی میده که باتری ما در حالت کورکنی قرار داره. باتری سوزای کورکاده است. با سایبش در گارانتی میتیم. اگر آب دیگه شد باتریش یا عوض میکنیم یا که پولش برمیگردونیم. انا اکنون با همین حالت قطعی پیشتر میرون که بینه برادرو خیلی میخپیم. تلفن خاموش میکنیم. چرا دیگه برادر تلفن ما خاموش شد. انا عکس سابیرت میکنیم. کورپسی قفای تلفن ها میمونیم پشت تلفن ها سابیرت میشه سر میکنیم. اول ایپون سابیرت کردن سر میکنیم. میشینیم خوش رو نگاه کرده اهمیت دادن. بعد این ایشی هم میمونیم. خوش رو اهمیت داده. بعد کورپوسی بولوشا میبخشه نتاموندم. اول طرف بولوشا میشنونیم بعد پایینشو. اما که بعدی کورپوسی قفارا پشتاکیوش همشه چسباندن بولتوشا محکم میکنیم همشه. همه بولتوش محکم کردیم برادرها. باید با دیگه نگاه میکنیم اهمیت میتیم. همه بولتوش جو با جای
تنکاز باید چیکار کنیم؟ کاری که از ما انجام میتیم توضیح میکنیم کرشکه قفوی تلفن قطعی، یعنی کورپس تلفن قطعی کرشکه قفوی تلفن توضیح میکنیم و کلیم میکنیم، محکمش میکنیم. برای توضیح کردن برای ما را اسپریت یا بنزین اون چیزی که باشه و یا سالفتکه یا که همی پالچکو در کاره شامل بردار إجابة تذكرنا معناته موادي تشتري قفوة يرى مش السنان مثلا في وقت الشمال إذا مدى لا كونيس بعد مدى يوم مشاهد مثلا كوب سخش الشمال ما نمنا يلا نجيب ساعة حتى سيكون كذا توضح مثلا يقول بتوسي مامونا تشتغل مع طيارة تشتغل نبني بردارة أنا أكل میگیریم کلی T7000 کم کمکی بسیار نیتم کمکی ننسید میکنیم نیتم کمکی کلی میکنیم که کلشکه مو کلیش و جورج دام کم ترک میکنیم برای مستحکم شیشتن کلشکه. اما که برادرها ما باید کلشکه قفو را شینانیم تلفن دا کلشکه قفو تلفن پیش کلشکه شیناندن ما باید اندش لفته که جورج دام محکم کنیم اینجا دا اینجا دا محکمش کنیم از سببی که شلیفت کلته های ما یکون خیلی مونداش نمیتونیم به همین خاطر چیکار میکنیم از طرف قفا آیسته سرسیما نشده آیسته از پیچتکی را پلچوب میتیم سینماتش میکنیم شلیفش محکم میکنیم شلیفت محکم کردن پس یا جوش دا میمونیم کلشکه را جوش دا میشنانیم خلاقت میکنیم که کلشکه جوش دا خوشو بشینه یا گون ایجاده یکان جوش فوی نمانه گردش ده چخل میبینیم همش طوریش تگیه کلشکه قفا را شینانده آنها که ما در انمی رزینک ها در کار میشه
برای تلفن крышкаи телефона мустаҳкам қапондан бародарон. бояд мустаҳкам тичини 1 соат мустаҳкам бошад, кле қоқ шавад. то ки баъдан крышкаи кликадагимо 2 минута бо кушода нашавад. хеле де бародарон, ана михел резин мекунем, махкамаш мекунем, 1 соат синемат мекунем, тамом истифода мебарем. бародаро, бо ҳамаи кори имрӯзаи мо тамом. аз шумо бозам хоҳиш мекунем канал дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк моне, комментарий нависед. ягон чизи нофаҳмо боша, ягон савол боша, таги видео дар комментарий нависед, мо ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳем. аз шумо дастгирӣ бародаро, аз мо видеои наву ҷолиб. худо нигаҳдор дар паноҳи Аллоҳ.